Azkeneko segunduko kanastaren erruz ezin izan duzu irabazi, baina nola joan da gaur taldea, nola ibili da? Azken segundu galdu deu, han ere azkeneko segundun galdu genuen, talde berdinan kontra, antzeko jokaldi baten, eta partidua hasiera baten planteuta geneukan bezala, bereien partidin dute, eta gu bereien partidun sartu geha, eta etxen ez bauzau gintzen, partidu batera mate oso zaila, azkenen bereien erritmon sartzea, bereik badakite zer egiten duten, gu ez gaude dituta horrela jolastea, eta azkenen bereek eraman dute garaipena. Epaiarekin ere izan da hor liskar txiki bat, ez? Bueno, izan ditugu gure gora beratxoak, beti bezala, baina, beraiek utxe egiten dute, guk utxe egiten dugun bezala, baina azkenen hartu behar da jokoan parte badialare bai, eta espero dugu beraiek urrengon partido beha jokatzea ere. Ikusi dugu ere, minutu bateko isirunea egin duzuela partidu hasi aurretik, zer dela eta izan da? Beraien taldeko lehendakaria, edo lehendakari izan dakoa, aste honetan hilda eta horren ondorioz. Eta oporaldi hauen ondoren, zer moduz joan da lehenengo partidu hau? Lehengo astean Iruñan jokatu genuen, eta garaipenakin voltatu ginen Iruñatik, eta gaurko partidua garrantzitsua zen, igoera faseari begira, azkeneko aukerak gaur geneuzkalako, baina, agur esan diogo igoera faseari, eta jetxiera fasea alik eta hobetoen prestatzera. Horrengo partidua, non duzu? Horrengo partidua Santurtzin, zelkapenan goiko partean dagoen talde baten kontra, irtera zei aukiko du, baina, ea sorpresa emateko gehian. Ha estado muy ajustado, con ventajas muy cortas por ambas partes, y se ha llegado a un final, como no podía ser de otra manera, muy apretado, y sabíamos que Arteche nos lo iba a poner difícil en las últimas jugadas, pero ha sido un cara y cruz, y al final pues se ha ido de nuestro lado. Son rencillas que hay que dejar a un lado, todos nos ponemos calientes jugando y entendemos que nosotros somos, entre comillas, malos jugadores y malos entrenadores, y no podemos exigir a los árbitros que sean, digamos, lo que hay que dejarlo en el campo, sin más. Somos un equipo que ha tenido muchos cambios respecto a la temporada pasada, gente muy veterana ha dejado el equipo, y nos hemos encontrado un grupo de gente entre 19 y 23 años, durante la temporada estamos ayudando también a Básquet Navarra de Leboro, y eso hace que entrenando no nos juntemos muchas veces 10, y eso lo hace complicado, pero de todas maneras quiero agradecer al equipo que independientemente de que para entrenar las cosas no sean muy sencillas, tenemos un ambiente muy bueno, y la verdad que se están haciendo las cosas. Se nos han escapado varios partidos en los últimos instantes que podían hacer que estuviéramos en la clasificación más arriba, pero al final yo creo que estamos donde nos merecemos. Gaurkoan justu 2 punturengatik, baina ez da zuena izan, ez duzu irabazi, nola ikusi duzu barruti partidua? Hasiera txukuna indeu, eta lehenengo 3 zatitan nahiko ondo aguantatu dugu, baina, gero azkenengo zatin triple asko, iruko asko sartu digute, eta, empate iritsi gara azkenengo segunduta, eta kalitatezko kanasta batekin, bigatik galdu dugu azkenen. Ez, azkeneko segunduan gainera sartu dute, horrek rabia era hundigo emango du, ez? Noski, baina, ondo defenditu dugu, baina, beha ere kanasta izugarri izan da, eta ze askoik ezin izan dugu. Igual aurretik inda lanengo bagenu, pixkatu betogo, errexago izan zen, azkenengo kanastan ezin izan dugu ezari. Horren deskansoa izan duzu ez, Egu Berritako festengatik, eta nola hartu da olako geldialdi ondoren partidua? Entrenatu dugu, eta orduan,
bueno, gogotxu etorri berriro etxea jolastea, eta, bueno, ilusio handiz.